Yes, January pala, kaya allow me to greet you. Happy New Year! Happy New Year! Huy, Happy New Year, God! Happy New Year! Yes naman. Thank you so much. Sige, I know that we are all excited. Tama po na ng mga chairs, TD front. Those who are watching our online service, good morning po ay iyong atanan and Happy New Year. So, ang mga waray naton, upod yun na haton physical service, you can tag them, mention them, kasi ini nga message naton para inihaat nga tanan. Are you? Yes, pero naton Mike, medyo diri ready. Balitaw, anakon po, praise. Praise, praise. Praise. Okay, and akong po theme, yun nga adlaw is entitled The Life of Purpose. Ada po ha Acts chapter 22 verses 3 to 16. So again, Acts chapter 22 verses 3 to 16. So kung ada na po kamo, pwede po kamo sumabay ha akon pagbasa. Let's read verse 3. I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. As the high priest and all the council can themselves testify, I even obtained letters from them to their associates in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. He replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Verse 10, what shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. My companions led me by the hand into Damascus, because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias came to me. He was devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment, I was able to see him. Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear words from his mouth. You will be his witness to all people of what you have seen and heard. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and washed your sins away, calling on his name. May the Lord bless the reading of his word. Yung pinaka-passage ko po talaga, ada ha Acts 9. Kasi ini nga testimony ni Paul, damo ini nga kabeses natin mababasa ha Book of Acts. Ang pinaka-first talaga natin ini na mababasa, niya encounter kan Jesus. Ha Acts chapter 9. Tapos, pwede gihapon natin mabasa ha Acts chapter 22 and Acts chapter 26. So, gimbalyuan ko hiya ha Acts 22 kasi parang mas complete ko hiya. So, pero testimony na ininiya. Then, kung naalalingin ako last preaching, I talk about King Agrippa. Diba? May first, may second, may ang pinaka-grandfather talaga ni Ira. So, ha Acts chapter 26, dito Paul nag-testify. Hini nga encounter niya, hini nga testimony niya about kan Jesus ha Acts chapter 26. Now our passage, adi po kuti ha Acts chapter 22 verses 3 to 16. I know this is a very sikat na passage sa Bible. Nga siguro asya yung una nga verse na aton passage sa Bible na aton na hibaruan. So let's talk about this message. Before that, I want to
show these pictures, siguro nakikita ninyo akon mga stories, kasi part puhan akon work, kasi di ba dan una, blood man ako. So yan na, nagtika hilabanan na akong scope. So I am part han health promotion unit han aton province. So kung mapapansin niyo, tungod health promotion unit, tapos ang amon pinaka-theme talaga han amon unit is really health promotion, health prevention, or health education. Karagsingon, nagka-campaign, nagka-advocacy. Ngan kapag nga ni may da-campaign, ibig sabihin, you are very intentional. So makikita niyo pictures, iba-iba po yung lugar nga nagka-campaign kami. So, of course, we are all familiar hit mga campaign. Saan ba ito sa nga campaign? A campaign is an organized course of action to achieve a goal. Karagsingon, nagka-campaign ka. Kami kay health man kami, so nagkakamayada kami health awareness campaign kasi gusto namon may ma-create nga change sa school, sa community, sa workplaces, or kung nga in man na lugar. So, for example, ang ginkakantuan talaga namon, which is very prevalent talaga ha ato niya na is ang mga issues about youth. So, ang amon priority for last year is ang mga schools. So, may da kami dinhiha Katbalogan, may dagyap kami outside Katbalogan. So, pwede kami pumili kung hain na nataas ang rate, for example, teenage pregnancy, or ano man na mga issues about youth, mental health, so gaditon. So, nakadto kami to educate them. Kasi, diri man laha bulong kita maasa, di ba? For example, kapag may mga sugadhining na mga cases, importante nga naton mga estudyante, aware hira kung ano nira mga hihimoon bago pa ito mangyari haira. So, that's the scope of campaign. So, pero may gihapon natin na makikita ini, like mga, tawag ini, mga marketing. Di ba kapag nga ni may mga product nga gusto i-launch, magka-campaign ito ira to promote the product. Tapos, may dagihapon kita tinatawag ng mga church-based campaigns. Kita di diya SFCA, campaign gihapon ito naton an kay Alpha. Diba, in-place naton hiya school because we want to create change na ang mga estudyante diri labas sa nga mag-iineskwela but mahibaruan gihapon nira ang purpose talaga kay hira na exist a life through the kay Alpha. And of course, friendships or fellowships with others, mga true friends or good influences nga pwede mo makuha. So that's a campaign. Karagsingon, you want to create a change. Ginihimo mo ito yung sa nga butang kasi may da ka gusto ma-achieve. Diba? Kung kami magikinadula kami ha mga community, ha school, tas wari kami goal nga gusto ma-achieve, then sayang la. Ibig sabihin, meaningless, nga at the same time, waray gamit an amon office. Kung baga waray man impact nga nahihimo ha aton komunidad. Wow. So, yun yung campaign. So, I don't know kung may da ka mo maging susulong nga campaign gihapon na iyong mga trabaho, iyong mga schools, but kung ano man yan pwede natin may baron about campaign, kailangan effective hiya. Kailangan may da ka goal. Para pag mag-track ka, makikita mo kung may da ba na dugngan ba or nag-increase ba or may da ba kailangan i-change nga strategy kaya na di rin nagiging effective para mas may ada maupay nga result. And sometimes it mga campaign it is typically one that involves risks. So, ang ibang campaign, grabe gano'n at ira pagsulong, bahala nala. Diba? Ito nga, makatuka mga community. For example, kung ikaw talaga, imo campaign, education. Para ha mga less fortunate. Makatuka mga GIDA barangays. Ito mga mountainous talaga. Tapos may mga NPA nga do. Pero ikaw, grabe good kampanya ko iniha life. Susuguron ko din eh. Diba? So, ganiton, naghahatag ya drive ha imo para himoon mo. Iton. Now, let me ask you, may drive ka ba ha imo life yan ha? Or naubos na ba ni mo drive? Gimbayaan mo na ito nga drive and motivation, ito nga imo conviction,
ito nga nagpapa-inspire ha imo to continue your life on 2023. Kung nabayaan na bugto, alaw naton nga mag-spark otro. Yan na nga, 2024, syempre January pala, dapat ang energy naton, halaba pa. On the go pa. Okay, so kaya ko nag-talk about the campaign? Kasi, para mas maintindihan natin better kung ano ni pinaglalaban ni Paul, ni Saul, dinhi haaton passage, igbutang nato niya circumstance na may dahiya kampanya nga ginsusulong dinhi. Now, let's start with our verses. So, yan na, I hope, embrace naton ang journey becoming such an impactful person. Kasi kung ng 2023, waray kita impact, yan na, ay uluwat kita pag-alaw, nga waray gagahapon kita impact. Get ready to embark on a journey of self-discovery. Pinaka-importante nga impact nga pwede mo mahibuli ga ibang tao is the impact na kung ano-anay an imo na-receive va imo sarili. So yan ang mag-self-exploration kita, magkamayada kita, self-discovery. Ano ba ang purpose? Kasi ang siya niyan aton pinaka-theme yan nga adlaw, a life of purpose. Living a life of purpose. Gusto ko may drive, gusto ko may rason, gusto ko may impact ang akon hihimuon ha akon life. And for sure, it is also something na gusto ni Lord para ha aton nga tanan. Nasa nga ni John Maxwell, when you are bigger than your purpose, you have a career. When your purpose is bigger than you have a calling. So, self-assessment kita bugto, hain ka dida, career or calling. Ay, pasounded na. Hain ka dida. Okay, kadi kita haaton. Passage. Nasa rin nga verse 3. I am a Jew. Nasa rin hi Paul. I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. Kilalanon po muna aton kung hinon aton character, hininga aton message. Before hi Paul naging Paul, hi Saul anay hiya. So, hino ba hi Saul? Nasiring didi, hi Paul gin anak hiya ha Tarsus of Cilicia. This is an place, han Tarsus. Okay. The conversion of Saul or ni Paul is one of the most dramatic stories in the Bible. For sure, maaram na kita hiton. And Saul was born in the city of Tarsus, capital of the province of Cilicia. Kumbaga di province of Samar, ikaw taga Catbalogan City ka. Paul taga Tarsus City. So, ang Tarsus bugto, during time ni Paul, this was a free city. Free of taxes. Karigsingon, ini na ira lugar, wealthy, abundant. Ini na iragin, uukyan. This is a place where many Jews were zealous for God's law. Why? Kasi ini nga place, this is a place of culture and learning. That is why, damo didaan mga Jews nga gusto talaga mag-aram han word ni Lord. That is why Paul, he was a well-educated man. Dumako hiya nga may aram about han word or the Mosaic law. Saul was a zealous man of Jewish faith. May da talaga ay pinaglalaban bugto kasi may dahiya knowledge about the law. He was both a Roman citizen and a Jew by birth. Di ba niya pagiging Roman citizen, gingamit niya mga parts sa Acts para diri hiya malagdan han mga Romans. So he was both a Roman citizen at the same time a Jew by birth. He was raised in Jerusalem and studied religion under Gamaliel. Gamaliel o sa ito hiya nga Pharisee.
So, pag sumiring ka nga ni Pharisee, o saya nga teacher of the law. Teacher. Yan. So, ang pinaka-basis naton kan Saul, he was a well-educated man. May pinag-eskwelahan, may pinag-aralan, may rason sa pakikipaglaban. Kita dani nalaban kita pero ay rason. Hipol bugto, may rason hiya. Kay nag-eskwela hiya. Now, that illustration, that basis about han background ni Paul, di din natin maiintindihan kay ano intense ang pagiging aggressive ni Saul pag-persecutehan mga Christians. Why? Kasi the early followers of Jesus claim that there is no other name by which a person can be saved. Asya itong ginbilin ni Lord nga testimony haira, ginbilin ni Jesus nga testimony haira, nga kapag in-accept mo hi Jesus, you will be saved. Yan na under grace na hira, diri under han law. So diri itong ma-accept han mga teachers of the law, specifically hi Paul, kay may ginadman good niya ang law, diri ito niya ma-accept. Pagkatapos niya mag-eskwela pira ka years, so lang nga ito magiging by grace lang nga yan ang salvation. Di ba? Makuri ma-accept, especially kasi pinagkurian ko dito nira nga pag-aram. Siguro day and night talaga ito nga. Di ba it mga religious leaders, grabe ko dito hira kasi specific it mga tradition. Diri ka pwede makitimpo hit mga tax collector, kay magiging unclean ka. Diri mo nga ni hugasan it imo kamot, magiging unclean ka. So ganito hira pugto, ka very specific kapag sugad na nga ninin mga pinagkakaistoryahan. So now, after namatay ni Jesus, and belief kasi han earliest days, gingkawat nira ang lawas ni Jesus. Di ba namatay hi Lord? And then, nag-resurrect hi Lord. Wala hira nakita nga body hatum. So nag-spread out ito, nga bagaan mga disciples, gingkawat lang niniran lawas ni Jesus, tapos yan na nagpo-proclaim hira nga, hi Lord, Jesus God hiya. Nahiyaan yan magsisive haaton yan na. So diri ito nira makarawat buto. Kaya the earliest days, grabe nag-rise up nga persecution ng mga Christians, mga early Christians. Ngan ang tawag haira nasa ring mandide, I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. As the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. So Paul bugto nagtestify nga usagod ako nga persecutor hini nga mga Christians, and tawagan Christian movement na una before naging Christian is the way. The way, the truth, and the life. The way. So pag nakabasa kayo ito ha Bible na may the way, asya itong tinatawagan Christian movement before. Asya ira pag-refer. Followers of this way. So naya ka ni Paul, ang pag-persecute nira han mga followers ni Jesus up until han ira death. Hinon pinakauna nga disciple bugto nga gin persecute or gin martyr hi Stephen. Ngan nakadto ito hi Paul. Ade ito yaha Acts chapter 8. Now, tungod han persecution, damo an lumakat na mga Christians. Ngan usaha mga gingkadtuan nila an Damascus. So ha Damascus, damo dito an mga synagogues, damo dito an mga Christians or an mga Jews nga kumadto para mag-proclaim lagi hapon ang message ni Lord. Sugad good man ka intentional bugto hi Paul. Kay naano hiya? And went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. Diri ka mo pwede lumakat labas sa basta, or diri ka mo pwede maging free nga mag-proclaim. Ito na iyo tinatawag. Aniya kasi pagkitahan Christians before mga false teaching and gintututdo.
So sugad dito hiya ka intentional pagbalik ha ira to be a prisoner ha Jerusalem. Now, ansya adi kita ha road to Damascus. Ini nga passage sa Acts chapter 9. Ansya na inin road niya tipakad to ha Damascus. So put it in your mind, ang purpose ni Paul ha iya life to persecute Christians. Kasi nadiri hiya nga mag-spread out na iniya nga gospel. And Saul's motivation is to correct this false teaching. He viewed Christians as deceitful and a threat to Judaism, and Saul devoted his days to persecute the followers of Jesus to stop the spread of the gospel. Kaya diba nga ni kapag persecute kita, it means ang pagkita ni rahaimo, false siya. Ito lang, iba na hiya na, yung maging tututduan baga na iba na hiya. So, persecute ka, kayo magkaiba naman ka mo perspective ha life. Ikaw, adi ka na nga, Lord. Yun ang bayaan hiya. So, medyo magkaiba. So, persecute ka. So, gani nga ni mas intentional, ngan mas motivated pat aton mga persecutors kaysa kita nga mga followers. 'Di ba? So ganito bugto ang kampanyahan mga persecutors. Now, the Romans granted occasional authority to the Jewish religious leaders to enforce certain matters with their system of belief. Kaya mababasa naton nga may approval ang pagkadto ni Paul ha Damascus. Diba na, proud pa nga niya na I obtained letters from them to their associates in Damascus. Sugat na ka-intentional hi Paul as a person, tapos may approval pa, mas nagdakuan iya confidence nga himuon talaga kung ano an para ha iya tama. Now, may tinatawag kita nga God-given purpose. Ang purpose bugto, diri hiya gin-create naton. Diri hiya something na feel mo la, ansya imo magiging basis an imo paglivehan imo life. Ang purpose bugto God-given hiya. Kasi di ba before ka pagin anak, may plano ka na ba? Pagawas mo imo mama, nagpaplano ka na ba kung alam magiging doctor ako pagdako ko? Diri, ang nagplano para imo, Hey Lord. Kaya ang basis han aton purpose, God-given. Tikang dapat kan Lord. Diri ako pwede sa maring, feeling ko magiging singer ka. Feeling ko mangangadto ka ha Araneta Coliseum. May magko-concert ka nga to pag 20 years old ka na. Iba bugto, iba ang purpose. Ang purpose, God-given. Hiya. Kung gusto mo fulfilling na purpose sa life, kailangan tikang hiya kan Lord. So yan ang aga bugto, we will discover your God-given purpose. Or we are ha journey yan na regaining your God-given purpose. Kung nagsa-start ka pala, bangin usay nihiya nga way, hini nga message for you to discover your purpose, or bangin kung nagtikawara na hiya, bangin man la asya inin message nga mag-regain otro han imo fire. So discovering and pursuing your purpose can bring a sense of fulfillment and satisfaction that cannot be found elsewhere. And God-given purpose kasi diri yan nabibingan bisan diin. It is a journey that leads to a deeper understanding of yourself and your place in the world. Sometimes, ang naton gimbibiniling la is ang naton place hakalibutan. Pero, ang God-given purpose bugto, it will allow you to understand kung hino ka, anong potential nga may ada ka, ano ang pag-shape ni Lord haimo para asya nimo maging place dinhi ha kalibutan. So let's start with verse 6. Kitalan persecutions before bugto. Iniya, example niya stoning to death. Han mga pares kan Paul, mga persecutor, han mga Christians. I don't know kung may dapain hiya yan dito ha lugar. Pero didi ha aton, baga diri naman ko din nato na experience. Kuha na lang mga verbal abuse. Di ba usually ito mga persecution, mga verbal abuse.
So, Acts 22 verse 6. Verse 6 ito actually. About noon as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? And he asked, Who are you, Lord? Now, on the way nahi, Paul, ngan may dahiya kaupod, pakadto ha Damascus, para kuhaon nadto nga mga Christians na maging prisoners ngadto ha Jerusalem. On the way na hirabugto, nagkamay-ada in heavenly light. And that heavenly light interrupts Saul's evil mission. It interrupts han iya mission pagdakop han mga Christians ha Damascus. Ngan we know it was noon. Ha Acts chapter 26 makikita naton ngadto nga it was noon. Karagsingon di ba? It turok. It tirik talaga it adlaw adat kautuhon. Pero, nayakan hi Paul, we know it was noon, but this light was even dramatically brighter. Karigsingon, nayaan pag-describe ni Paul, ini nga light, brighter than the sun. May da pa mo brighter han sun? So God ito han iya pag-describe. Being confronted by God, Saul was immediately humbled and fell to the ground. So tungod grabe and flashed hand light bugto. Waray hiya iba nga nahimo kundi to fell ha ground. Natumbahiya. So imagine the interruption on the way ka na unta. For example, singon nato an expectation ni Paul for example 2 hours sa adto na hiya ha Damascus. Tapos nagkamayada interruption. Nag-longer pa ang waiting time kung may ngadto hiya. He encounters the risen Jesus. So, ano nangyari dire? Bugto, imagine, di ba kita, hi pastor, nagba-Bible study nga ni hiya, may dahiya, ano pa ini? Man's condition. Kailangan makita mo imo sarili nga, lost ka, before mo pa nakilala hi Lord. Kailangan makita mo imo sarili nga, kailangan mo in Savior, para ma-internalize mo na need mo talaga hi Jesus. Pero anong nangyari kan Paul? Saul wasn't looking for Jesus. But Jesus confronted him. Anong nangyari din ni, diri Saul na mimiling kan? Lord. Lord. Ang gimbiling hiya ni Lord. Diri hiya ang nagbiling kan Lord. As the heavenly light overwhelmed him, Saul was confronted by the true nature of his crime. Di ba nayakan man dito, Lord? Why do you persecute me? Ganun mga kaupod ni Saul na batian, ini nga boses, pero warahiya man nakita nga light. Hindi rin nira naiintindihan. Pero kan Saul, naiintindihan nila. Nayakan ni Jesus, why do you persecute me? Tas napakiana hiya, who are you, Lord? Di da nakita niya bugto. Di ba nasa rin verse 8? I am Jesus, ba verse 8? Yan. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Ang pagpakianan niya, hino ka Lord. Naya ka ni Jesus, I am Jesus, whom you are persecuting. Hindi din natin masasabtan that he persecuted God, not man. Para kan Saul, ang iyang persecute ang mga Christians. Pero din na face-to-face yan reality, nga diri lang mga tao or Christians and mga followers ni Lord ang iyang persecute. Primarily, Jesus mismo. Right? So ikaw ba, ala ka? Kaya anong nakakashock ini nga revelation? Because Saul thought that he was serving God in attacking Christians. But he discovered that he was fighting God. Kung ibubutang mo nin imo place kan Saul, masakit ini. Kasi para akong grabe guda na akong pag-gain intentional. To the point nga papatayon ko talaga para di rin mag-spread out. And maprotektahan ko ang law. Tapos right now, yayak nun ka ni Lord, waray gamit ang imo pagiging intentional. Waray nga yan gamit ang imo pinag-aralan tungod waray mo kakita talaga ang ungod nga revelation ni Lord.
Diba? Parang na face to face ka nga, para ginihimo mo na nimo best para ka Lord. Tapos na face to face ka ni Lord, waray impact ha akon. Right? Ikaw bugto na nga da ka na ba? Sitwasyon, parehas kan Paul. Nakasarwat mo, nagsiserve ka man la, ginahatag mo man lang imo best kan Lord. And then na face to face kan Lord, waray nga yan hiya impact kan Lord. Na batian ko kan Jonas and Diego hiya testimony. Na-amaze ako na ya kaniya, we are not defined kunuhan aton weaknesses. Kasi Lord, diri man na siya shock na nagin-weak ka. Diri man ni Lord na shock nga na-fail ka. But we are defined ha aton surrender. Nirealize ni Paul, hala, I thought I am living my purpose. Tapos diri nga yan. Ang pinamasakit pa, he persecuted God, not man. Diri nga yan ang followers ni Lord aniya ginsasaktan. An iya mismo gintutuuran. So this is very painful. This part kan Paul, masakit talaga iniya. Kaya nga kung mababasa mo ini, ang mga succeeding verses sa Acts 9, waray na di Acts 22. He Paul nabuti ya 3 days. Waray ya makakaon. Waray ya inom-inom. And imagine for that 3 days, i-contemplate mo latanan. Ani mo mga pinaglaban, ani mo pinag-araman, ani mo mga efforts dan una. Aray man lang nga yan gamit. Nasiring pa nga ni Solomon, pointless, meaningless. Diba? Yun. That's the starting point. Kaya natin pinaka-first point yan na bugto. If you want to discover your purpose or you want to regain your purpose once again, a God-given purpose begins with a God-given burden. Again, a God-given purpose begins with a God-given burden. Anon karigsingon hini? Na-burden ba hi Saul? Ito nga revelation. Nga haladiri nga yan. Hi Lord nga yan na akong gipe-persecute. Na haladiri nga yan tama na akong maginihimo. Hala masayang lang nga yan tanan na akong efforts. Burden ba ito? Yes. Ikaw bugto, ano ni mo burden yan ha? What is something na nababurden kaya na? He persecuted God, that man. Why? Because, yung pangalan ni Lord, these are my people. And when you are persecuting them, you are persecuting me. Kaya na face to face siya ni Lord. That burdens comes from God. Ito nga burden na face to face ni Saul, it was a burden coming from the Lord. He places certain burdens in our hearts and turn it to an intense desire to do something for Him. Kaya no wonder for that contemplation ni Paul, pirala ka days, nakag-claim talaga dayon that for me to live is Christ, to die is gain. Imagine, haiya life bugto. Compare dan iya ministry, nakilala niya Lord, iya time nag-eskwela or nag-aram hiya, ginbuhos talaga niya tanan, pati niya kinabuhi, para han mission na may adahi Lord, para haiya. Because of that burden. Diri ka ba itong mababurden? Nani mo ginilive na life, diri an siyang pangarap ni Lord para haimo. We have to open our eyes to the needs around us. And let your heart be burdened for what breaks God's heart. Asya yung pinaka-key naton. Masakit, painful, give up. Pero let your heart be burdened for what breaks God's heart. Kasi tungod dito nga burden, di da magtitikang unpassion na gusto ni Lord makreate haimo. Even dissatisfaction. Sometimes we treat the word dissatisfaction negative. Kasi dissatisfied ka. Pero sometimes dissatisfaction can be a road sign from God to show your purpose.
Kasi nag-i-stay na di the longer. Tas waray man lang nangyayari ha imo life. Diba? It can also be a means na there is something more that God wants you to do because of that burden. Banging gusto ni Lord, didi ka naman nga area. Banging gusto ni Lord, may daka iba ko na imo. Banging gusto ni Lord, deeper pan imo commitment. Pero masakit. May the burden ba nga diri masakit? May the ba burden nga diri mabugat? Waray. We have to consider that our purpose is not just about us. It's about what God wants to do through you. Kaya pinaka main point natin sa purpose, kung babasahon natin ng purpose-driven life ni Rick Warren, matitikangan mo hiyangan matatapos, ang pinaka mensahe la dida sa purpose, it's not about you. It's not about you. Tapusin mo 40 days. Sa mo nga makukuha nga takeaways, diri nga yan tanan about haakon. And that's a God-given purpose. At Damascus Road, we hope to find our sin as concerning as Jesus does. Gin-confront ni Lord Saul kasi it concerns him. Nabagandirian niyan siya na kung gimplano nga life para haiya. This time, kailangan na niya mag-change hin course. And in here, we see the goodness and grace of Jesus on full display. Kind of full display. Kung that moment, syempre, damo na gano'n yung persecute ni Saul. Imagine, men and women, bisan babayi, waray hiya, ginpalagpas. Bisan kamatayon, waray ito ya dumiri. So imagine, that flash of light, pwede ito dahil nag-strike ni Lord Paul, mamamatay dahil niya. Imagine ka nagala brighter than the sun. Masusunog ka. Or pwede ka patayon dayon ni Lord, diba? Bagat damo na sala ni Saul. Dire na. On the way to road of Damascus, patayon ko na ikaw din. Pwede actually. But in here, we see the goodness and grace of Jesus on full display. So ganito na grace bugtoan may ada kita kan Lord. Saul doesn't get what he deserves. And he deserves death, but instead, he is given new life. And that possibility, asya itong ginhatag ni Lord haimo. Imagine. Kaya ito pala bugto. That God-given purpose, that burden, that salvation, enough na ito, actually, para magpadayon kita. Nasi nga niya Hebrews 5:8. According to Benjamin Franklin, those things that hurt, instruct. Kaya ang burden masakit, mabugat, kasi may instruction ito niya, diba? Those things that hurt, instruct. Namiss ako kasi, Hebrews 5:8, naya kami da, son though he was, he learned obedience from what he suffered. Kaya ano nasa ring, those things that hurt, instruct. Kaya ano diri kita kailangan humadlokan pain. Kaya ano kaya naton magpadayon bisan masakit. Kasi he learned bugto, son though he was, he learned obedience from what he suffered. Anon karugsing man, anon emphasis? The very things we want to avoid in life are the things that nurture us and shape us into the persons we should be. May mga times diri kita nag-grow kasi giniiniwasan naton ang pain. Pero asyala in way to discover your purpose. This is the only way for you to continue your life ito nga pain. Kasi kapag may pain, may daiton purpose. And the author of the Hebrews doesn't say that Jesus learned obedience in spite of the things he suffered. Diba? Imagine, he learned obedience from what he suffered. Dire in spite of the things he suffered. Karigsingon na nasasakitan mismo hi Lord.
Ang ginpapakwa hiya cross. And ginpe-persecute hiya, and ginlalamba hiya, and ginispit hiya. Ang giniyak na niya maglain nga butang, di dahiya, he learned obedience, nga magpadayon. Kasi maaram niya may purpose. Nga na niya purpose, ikaw. Ikaw bugtuhin ang imo purpose. It is through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Again, it is through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Kaya okay lang ito nga masakit. Pag-discover ni mo purpose or that burden. Or may mga times talaga atong Christian life nga maagi kita season of barrenness. Season of desertness. Kasi part ito naton learning, yan na naton growth. Again, our first point, pag-discover or pag-regain ng imo purpose, that God-given purpose begins with a God-given burden. And it really burdens Paul. Nasa nga niya, verse 10 to 11. What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. So, na-confront na bugto hi Saul nga diri nga yan tama ang iya mga ginihimo. And this is an honest question na important gyap naton nga kapag nagbibiling kita or gusto naton ma-discover naton purpose kan Lord or gusto naton mag-regain otro ito nga purpose, ay nilan aton ipakianakan Lord. What shall I do, Lord? This is an honest question. A question bugto ha imo surrender kan Lord. What shall I do, Lord? This time diri na ako an magbubuot. This time diri ako an mag-iisip. This time mamamati la ako. This time word naman nan kakaptan ko tikang haimo. Hininga verses bugto amazing ang nangyari din ngan I think makaka-relate kita hindi din nga tanan. Nasa ring ni Paul, di ba? What shall I do, Lord? And kung babalikon naton han iya drive pag-persecute han mga Christians. Ungod talaga inihiya atomic habits. Behind every system of actions are system of beliefs. Again, behind every system of actions are system of beliefs. Ani mo action bugto na depende hiya kung ano nimo gintutuoran. Pwede ba mag-unan action bago ka tumuod? Hipol ha iya way, waray kasi iya ibang gintutuoran kung anon iya anon gintutdula ha iya. So an iya driving force an may na-receive hiya nga bag-o nga learning, waray ito niya ka-accept. Your behavior is usually a reflection of your identity. Karigsingo, paano ka mag-behave? That's a reflection kung ano an may ada ka or anon imo gintutuoran ha imo life. Like say for example, ano man. Say for example, hamon office. So hamon kasi office, akon pinakabata. So feeling nira, bagan wari ako experience, feeling nira bagan wari ko ka-enjoy ang life ko, bagan suga dito. Kaya pag ini-invite nga niya ako nirang, wait ka na ako, kita, nadiri ako. So bagat para ira, boring it akong life. So gini-in-advise na ako nirang, pag sugad ikaw ini, uy, maupay ni imo, uy, pag abroad, uy, pag sugad ikaw, pag sugad. So damo nira pangarap para akon. Maupay pa yun pangarap para akon. As in, tanan nira may pangarap dito para akon. Mamimili na lang ako. Kumbaga, waray na ako purpose, waray na ako God-given purpose, mapili na lang kaira. Try ko for this year, inihiya. Diba, damo? Kaya singon bugto, what your behavior is usually a reflection of your identity. Kaya ano diri ako mag-give in? Kaya ano diri ako sabihin, hala, uuwan, waray ko't kaisip pa akong life. What if i-try ko inihiya? Waray, because an akong identity na-build na hiya nga da kan Lord. Nagsa-start ako na akong Christian life. Kaya bisan pa ito, gaano kaupayan offer ha akon.
Pero mayararayo ako kan Lord. Maaram na ako kung ano ta constant. Ano kay God-given purpose? Siyempre, kung may motto man ako halay, your outcome, your outlook determines your outcome. Kung ano mo nakikita, ano mo vision, ma-determine ang imo outcome. 'Di ba? So kung i-claim ko an ira outlook ka akong life, bangin ang outcome na gusto ko diri ko maruyagan. Pero knowing na ang shining outlook ni Lord para akong life, then may dako gini-expect nga outcome, magiging fulfilling para akon. That's it. Your behavior is usually a reflection of your identity. Karigsingon, madali ka kaning madara. Hala. Medyo may dako na miss out. Mababasa ka anay. Hala, baga nadarahiya. Baga nakaupo diya dito may kuan. Balitaw. It's a reflection of your identity. May da ka pa kailangan extend. Ano naman kailangan mo pa extend sa imo life mo to? It reflects your identity. The way we respond, nagre-reflect hiya kung gaano naton kakilala hi Lord. Diba? Iba-iba kita mag-respond sa problem. May da nag-isolate, may da nag-iisog, may da damang problema, pero padayon man lahiya, on the go, happy lahiya. Iba-iba kita responses. Kasi depende to ya kung gaano mo kakilala hi Lord. Paul. A very good example. Nasa ring manan mga disciples kan Paul, ayo Paul pagkadto, kay pwede kanira patayon. Nasa ring man ni Paul Acts. Ready ako mamatay para kan Lord. May nahimo ba waray? Go pa. Preach the gospel to the Gentiles. Diba? Siya man ang pinaka-purpose ni Paul. To preach the gospel to the Gentiles. And damo na beses bisan mga disciples na ito, Paul ayaw, papatayon kanira dito. Pero Paul kay may stand. Ay identity adi na kan Lord. Grabe gudlaan ko an. Ano pa, light, brighter than the sun. Makadto ako bisan mamatay ako. Amazing, no? Kaya atong second point po to, God-given purpose uncovers God-given potential. A God-given purpose uncovers your God-given potential. Sometimes maaram ka man nga may potential ka, pero tungod diri na fulfill ang God-given purpose, empty lagi hap ang resulta haimo. Pero kung mag-merge ang God-given purpose, tas ang potential na ginhatag ni Lord haimo, gingagamit mo para haya glory, ay, grabe wag to ang fulfillment haimo life. Bagat gusto mo nila sa maning Lord, kuhaan ako yan Diba? Pag nakakag-worship ka ni bagan Lord, okay na ako. Or bisan, yung mga family member may nagiging Christian, fulfilling ito, bagat, ay, pwede na. Grabe yung satisfaction, diba? So, sa ganitan pag to. A God-given purpose uncovers God-given potential. I know, I really wanna highlight this one kasi nadiri kita hin God-given potential. Mga kuan kita reluctant. Bagat gindi-deny ito niya naton kasi feeling naton diri talaga ito para aton. But kita alahi Paul. Saul of Tarsus, this highly educated man, thought that Christianity was both wrong and deceptive. Para mahaiya, false teaching ang ginispread han mga disciples. And Saul thought he was trying to stop a plague of false religion. But he discovered that he was fighting God. Karigsingon, ang paniniwala kasi ni Paul, mali ang ira teaching. Kaya mali ang iya action. Instead, lugod nga makikiapi hiya ang mga disciples pag spread out han gospel, gin-persecute lugod niya kasi may paniniwala hiya nga iba. Kaya kita bugto importante, paprehos kita mission na life. Di ba, create na yan na natin mission and vision. Pero as of CA, may dala kita course. May dala kita haaton destination. Kumbaga, may goal kita. May dala kita direction, paprehos. Diri anong sa adi, ano sa adi. So yun, nag-iiba.
To have the right purpose, you have to have the right perspective. Amazing, no? Naya ka ni Pastor Peter. Kung gusto mo yung tama nga purpose sa imo life or gusto mo ma-unlock ang God-given purpose sa imo, kailangan may ada ka right perspective. Right perspective kan Lord. Because your perspective will impact your purpose. Again, your perspective will impact your purpose. I don't know kung nag-grasp mo na kung ano ang vision ni Lord para sa imo life. I don't know kung naada ka na level na maaram ka na kung mag-aano ka. Or bangin, diri ka pa maaram ngayon magsa-start. Or kung tama pa ba ang agihan na imo ginaagihan. Gifts and talents are unique to each person. Diba iba-iba? And discovering them requires reflection and prayer. Bisan nga niya aton gifts and aton talents, kailangan pa naton mag-ask guidance kan Lord. Kasi ikaw dati ka kumanta, tapos nadiri ka. Hiya diri dati kumanta, pero go hiya. Di ba iba-iba? Gifts and talents are unique to each person. Kaya kailangan ma-discover hiya naton, it requires reflection and prayer. For example, Lord, baganaya kanira dati ako kumanta. Feeling nira bagan, pwede ako magamit ha music ministry. Pero Lord, bagat kuan kasi, bagat gusto ko sumayaw. Lah, gini ba? Gusto ko Lord, kuan, sayo talaga. Pero di ka maram sumayaw. Pero nag-i-enjoy ka lang kapag nasayaw ka. May emphasis ito kay ano kailangan natin ma-discover. Ano ba talaga ang gifts and talents mo? 'Di ba? Para magamit ka. Tsaka may mga ministry kita. Passions, gifts and talents are God-given and are meant to be used for His glory. Ang talent nga may ada ka, ang gift nga may ada ka, diri iton para taguon mo or haimola. It is used for God's glory. Now, passions are God-given desires that are meant to be pursued. Damon mga passions na na-rise up haimo. Kaya i-combine mo nga ni, when you use your gifts and talents in areas that you are passionate about, it becomes fulfilling and purposeful. Naalala ko yung sis Aika, banaboom kasi tiya business yan ha. Amon si Zom na businesswoman. Na-amaze la ako kay, actually, nagpakiana kasi kaiyan. Ano ko, sis, wala yung mo business, ano man, masaya ka? Kasi pag pinakiana nga ni, uy, ano, pirat na yung income nga da? Di ba, usually, asya ito, anong man, may da ito dida na fulfill imo life, na binoro business ka. Bagat pag guti pa nga nit imo business, feeling it mga tao, di ba, bagan useless hiya. Huwag yung sasayang mat imo energy dita. Sabagan futile ito hera. Yun. So ako, sis. Hello, sis. Encouragement. Yung business naman ka na si Mani Aika. Sis, ano man, bagat para sa tingin mo para ka dito na yung, oo, sis. Iba kasi, bagan may na-fulfill. Iya life, aniya. Pag, kumbagay Aika kasi yung tipuhan tao nga, makwarta talaga iya. Siya ito nga nag-treasurer hiya. Di ba iba ay ka, organize siya. Bagan kung dito nga area, bagan nag-i-enjoy ba hiya, di ba? Especially kung kwarta nga nit pinag-istoryahan. O, example, paluwagan. Di ba pag paluwagan, na diri ka magkapot? Paluwagan nga ni didiri kita pagkapot. Gusto natin ibaan na kapot. Kasi dirito natin area, feeling natin magagasto, mawawara. Hisis ay ka. Mas go for it. Kasi area ito niya. Bagan na ada iya, built-in na iya nga, bagan there's something about business nga para ha iya. Karagsingan may passion. Ang passion ni Aika, plus niya gift and talent hapag count, hapag organize, nag-merge. Kaya may dakata Simply A. Thank you so much, Simply A. May dako uy, may din libre nga libra niya. Palibre-libra. Simply A, para haman nag-watch. Simply A, order na. Yan. Sample to.
Passion niya plus gifts and talents, nag-boom. May Dana page. Sunod may Shopee na ito. Sugad ito. Amazing. Unta sugad liwat ikaw. Unta sugad liwat kita bugto. Ano daw itong passion nga may ada ka? Passion for the lost. Passion for ano pa ba mga passion niyo? Niyo, waray na ako. Mga nakikita. Kuya Jeff writes, Jeff talaga, passion talaga niya ang magsurat. Mag-share, iba't wisdom kasi ni Jeff. Kaya sunod niya passion niya, plus gifted hiya didangan, talented. Sunod may libro na Kuya Jeff. Libre ano. Kaya kita ang magiging witness han first book ni Kuya Jeff. Jeff writes, follow na. Okay, may nainipas na ka ako niyan. Ay pa-lunch. You see, paano iyan nagwe-work? Tapos ang pinaka-motive mo, adin ako na ibaruan about dream. About motive. For example, Kuya Jeff, passion ito nira, plus may talent ng gift ito nira dida. An usa nga way para mag-prosper dida, it's their motive. Why? If the motive isn't right, the dream will die. Again, if the motive isn't right, the dream will die. Mamamatay ito nga imo dream. Kundi ri tama ang imo motive. Kaya passion, plus gifts and talents, plus right motive, may i-enjoy mo ang yakan ni Lord. Jeremiah 29:11. Good plans. Naging prepare niya. Yes. Kasi at the end of the day, it's not for you. It's not about you. Para ito yung glory ni Lord. Romans 11:29, nayakan mo didi. For God's gifts and His call are irrevocable. This is one of my beautiful verses. Nasa ring dida, for God's gifts and His call are irrevocable. Anong karig singon? Bugto Lord diri niya ginbabawi. Aniya ginhatag ha imo. An iya gifts na ginhatag ha imo, bisan gamiton mo ha iya or diri na ito mababawi. Or an calling mo, nga da, kan Lord. Ada na lang ito ha imo. Choice mo iton kung ipapagamit mo kan Lord or diri. But if you want to prosper, kung anong ginhatag ni Lord ha imo, igpagamit ha iya. Kung gusto mo mag-live in empty life, igpadayon kung anong paniniwala mo. But according to Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Kaya okay lang mag-fail. Balik la. Kasi di naman ito matatanggal ha imo. Di ba? Lord, ang una kasi waray ko yung paggamit ha imo, pero this time, kay kilala ko na ikaw, ipapagamit ko na ini ha imo. Okay lang mag-fail. Okay lang ba mag-experiment? Kaysa hindi rin nagtatry. Kaysa hindi rin nag-risk. The story of Paul shows that an encounter with Jesus can take the worst of us and turn us into God's chosen instruments. Kung may daangay umawod actually Paul, bisan iya mga testimonies, Acts, Galatians, Philippians, sa iya mga letters, diri niya mag-grasp and grace nga ginhatag ni Lord ha iya. Kasi kung may daman sinner, hiya nga kilala, hiya iton. Kaya gin-persecute good niya, Lord nga na niya mga followers. But this is a beautiful picture and illustration for all of us mga kapatid. That Jesus can take the worst of us and turn us into God's chosen instrument. Pwede ka pa gamiton ni Lord. Balik la. He learned the gospel that he would preach his whole life. Imagine, tungod dito nga perspective na ni-receive ni Paul kan Jesus, tungod dito nga God-given purpose, ano nangyari ha life ni Paul? Naging preacher hiya bugto instead of persecutor. He founded churches,
wrote letters, and led a ministry in which many men and women were part of spreading the gospel and building up the church. Mas damon iya na-reach kaysahan iya magin persecute dan una. Karigsingon, ang mga luces naton bugto, ginbabalyuan ni Lord mas dako nga fulfillment kapag bumalik or nagpagamit kita na haiya. Diba? Dan una gin-persecute ni Paul and men and women, pero yan na, gin-build up na niya ang mga churches including men and women para mag-spread ang gospel ni Lord. Grabe ang pag-change. Imagine that. Ungod talaga an iya yakan. Philippians 4:13 na paborito naton nga tanan. I can do all things through Christ who strengthens me. And this is also one of my favorite verses. Nasing man hiya Philippians 1:6. As Paul declared, he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kaya bisan malunod, igpreso, saktan, or ano paman, okay la. Kasi kung nanon ginti ka nga ni Lord, tatapuson niya. That's enough encouragement para kan Paul. Diba, diriya maaram kung pera ka pa ka days an iya i-live ha, iya life. Ang importante, gin-live niya para kan Lord. God will finish what He started. Kaya haimo bugto, kung nawarayan ka na paglaong pagpadayon, I hope maging verse ininimo para magpadayon otro. Ang ginti ka nga ni Lord haimo, diri pa tapos. Kaya padayon pa. Like Paul, God will reveal more to you about who you are and how He has called you to serve Him. It's time to unlock the imprisoned potential in our lives. Singai mo sapit, it's time, 2024, to unlock the imprisoned potential in your life. Ani mo God's potential, natatago la. Pero yan nga 2024, igpapagawas na naton para kan Lord. May breakthrough na ang SFCA. Praise God. Ngandiri mo ito angay bugto igka ikaahod. Kasi He Lord ito ang naghatag. Yeah. Tanan kita. I mean, yes. Yes. Tanan kita. Responsive. I mean, tanan kita gagamito ni Lord yan ang a year. Amen. Okay, move on na kita. Ala. Ano man, nasa yung man ni John Maxwell. One of the greatest sins we commit against God is not reaching the potential He has placed in us. And I agree with that, bugto. Sometimes kasabot natin ng mga sins na kailangan natin baguhon, ang pag-inom, pagbarkada, pagsigarilyo, vices or anything, or ano pa man maliha imo life. But actually, one of the greatest sins we commit against God is not reaching the potential He has placed in us. Kaya para full potential ang gumawa sa aton, kailangan na natin magpagamit gada kan Lord. Amen ba? Amen. It's time to unlock, it's time to uncover our imprisoned potential. Aton mga kinabuhi. Let's move on to our last verses. He stood beside me and said, nasaring mandidihi, adina, verse 14. The God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and to hear words from His mouth. You will be His witness to all people of what you have seen and heard. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Our third point, bugto, in discovering our purpose or regaining our God-given purpose, a God-given purpose will always send you.
Ganon karagsingon. God saves Paul's life and the church grows. The cross meant for the death of Jesus actually brings life to the whole world. Kung baga kung anong na vision ni Paul, anon ginhatag na vision ni Lord kan Paul, ngan kung anon na vision ni Jesus, hantay niya di kalibutan, nakonquer niya tanan nga pain. Kasi nakita niya that death, ito nga persecution, ito nga pain, will actually bring life to the whole world. Just like Paul. That burden, God saves Saul's life. And because of that, the church grows. Bugto, we are created to be fruitful. And usay ito ha mga purpose nga para haakon, diri mawawara haakon. Haaton na mga Kristiyano. Di ba ha John 15? Ansya itong ginhatag ni Lord haaton. That's our purpose. Saul's blindness is a physical representation of his spiritual blindness. Di ba nabuta si Saul? Waray ano yung makikita for 3 days. Waray yung makakaon, waray yung makainom. He intended to enter the city to harm others. Yet, now he is the one inflicted. Yan na, hiya na ang naging captive ni Lord. Kaya okay lang mapriso, kunan magpipriso ha imo hi Lord. Yan na Paul bugto. He has been taken captive by Christ. And the powerful conversion led Paul to give his life to the mission of building up the church and furthering the kingdom of God. Ang purpose ni Paul bugto, ang mission na ginhatag ni Lord haiya, mission gihapon naton yan na. That is why may dakita Great Commission. That is why continue an aton campaign. That is why continue an aton services. Continue an aton discipleship. Even nga niya ang paggamit ng social media, gingamit na naton to spread the message of the Lord. A God-given purpose will always send you. Karigsingon bugto, ito nga purpose ni Lord para haimo, it involves other people. It will benefit other people. Why? Kasi ani mo service pa kadto haira, service mo gihapon para kan Lord. This powerful conversion led Paul to give his life to the mission. Paul dedicated his life to the Great Commission. Even han point han iya death. And he devoted his heart to loving the church and winning souls for the kingdom of God. Sometimes it's so hard for us to love the church. Kasi ang love na aton na hatag, waray kahatag ha aton balik. Pero di ba love, diri yan na rest ha reciprocity. That is why, when we lose our drive and motivation, we are in danger of losing our vision. Kapag nawawarayan nga na kita motivation na, or naton drive, pagbadayon, we are also in danger of losing our vision. Ang potential mo, diri na, ang potential naging kaiting mo. Bagan, halahi, kuya, ate, bagan, nag-iba na. Di ba may mga times nga sugad hiton. Baga nag-iiba na because waray na kita motivation, na naton drive, binuhubya na kita, baga na adanala kita, tas naaabat iton iba nga tao bugto. Because that's true, when we lose our drive and motivation, we are in danger of losing our vision. We are in danger of losing our purpose. We are in danger of losing our passion. But this point, we learn how much Jesus loves the church. I think usa nga reason para mag-continue nga magpadayon or magstay kita, it's because Jesus loves the church. Karigsingon, kung gusto mo sumaring ka, Lord, I love you, Lord, or do we love Christ? Then we must love His body as well. Anong body ni Lord bugto? The church is Christ's body.
partan aton relationship kan Lord, and kada usa dinhi. We should therefore love and serve the church. Ang purpose bugto naton, diri kita separate ni Lord ha aton mga kabugtuan. And Paul's own conversion stands as a model to teach us that anyone can come to Christ. It is possible to reject Jesus, yes. Many people do, but in principle, no one is beyond saving. Kaya ang commission ni Lord aton bugto, a God-given purpose will always send you. Diri man tanan mag-accept, but no one is beyond saving. Paul's transformation is a beautiful illustration to us that no one is beyond God's grace. And no heart is too far for Jesus to save. Yan na, bisan hino, bisan ano pa dot nga klase, kapag He, Lord, and mag-touch hiton nga heart na kinabuhi, magbabago iton. And this should encourage us and also motivate us to continue to pray for the people. And, siring pa nga ni Didi, witness to them. You will be His witness to all people of what you have seen and heard. Asya gihapon ito bugto part, hanaton God-given purpose. We will be God's witnesses. And no matter who you are or what you've done, the grace and power of the crucified and risen Christ save you and use you for the glory of God. Look at this illustration. Ay, may da pa. Ako mga reading kasi kan John Maxwell. So, puro John Maxwell. The vision or the dream God has for you will always allow you to touch other lives. This is one part gyapon kun ha mga book. Gusto ko it kan John Maxwell. Kasi, like ako as an introvert person, kung mamatila ako akong sarili, I will always isolate. Parang ako la. Diri ko kaya maging extrovert ang mga tao. Pero it book ni John Maxwell, o sa ito niya gina-highlight per me, is your relationship with other people. And this is one thing true about haaton na tanan. That the vision or the dream God has for you will always allow you to touch other lives. Relationship. Because God is a relational being. Ang relationship haiya, importante hapon bugto, ang relationship naton haaton mga kabugtuan. This is an illustration. May kilala ka mga sculptor. May sculptor ba di hakat balogan? Waray good ako nakikita. Pero di ba familiar kita at sculptor? It's sculptor kapag nga ni experience, it differentiate beginner nga ni experience nga sculptor. So gadining. Kapag bago ka pala nga sculptor, for example, talent mo, wala gifted, or passion mo, mag-create in something out from stone. Out from ashes. Diba? Tapos, bagat gifted kayo, diba? May talent kahit nga pag-sculpt. Okay, may process ba yan pagiging sculptor? Diba? Yung usa mo lang kakakuan it, chisel, diba? Chisel ba ito? Mag-collapse. Na broken tanan nga bato. Diba may proper way ito? So, talent gihapon ito pagiging, bahalay mo as of may sculptor nga yan. This is for you. Ano na? It beginner nga sculptor, kapag nga ni ginpupukpok niya ini nga chisel, madali ang mag-give up. Why? Kasi waray yan nakikita nga result. It pagiging sculptor nga yan, di rila ito, pero kabisit it pagkuan mo, pagpukpok mo ini nga chisel, may mabubuo na hiya. Waray pa, maraot pati ya, bato pa iton hiya. Like for example, yan nga din, nagpukpok ka, tapos bagan, gipukpok mo lang yan, tapos waray man, may nagkatak-tak. Bagan, waray progress. Waray may nangyari. So, kung bago ka pala nga sculptor, madi-discourage ka. Mas ka, diri ada ko para dinhi.
Ini nga talent nga, kasabot ko may ada, ko waray nga yan talaga ada. Di ba? Nag-give up na kita. Pero kapag experienced sculptor ka, diri ito ira na babother bisan pira ka days waray may nangyayari ito nga bato or iragin bubuo. Why? Kasi even though waray hiyan may nakikita pa nga result, maaram it's experienced sculptor nga nanawara. I mean, pag experienced sculptor ka, bisan pira ka days mo yaging pupukpok, tas waray nangyayari nga form or shape, diri hiya mag-give up, mapukpok lagi hapon hiya. Kay ano? Kasi bisan waray hiya pa may nakikita nga shape or nangyayari, waray pat di na nagkakataktak, maaram hiya, nga nawiwiken and stone day by day. Kaya diri yan nababother, one day, waray pa man may nangyari. Tas ma-amaze ka na lapira ka days, may nabubuo ka na nga shape. Kasi bago mabroken, ito sa nga bato, singon naton, or bago mag-collapse, ito sa nga building bugto, diri man ito tungudhan guti lang nga force. Right? It takes a lot of force. Kailangan niya makusog nga force, para hiya mabasag. Same gihapon it pagiging sculptor. Ayaw ka bother kung waray ka pa nakikita, nga result, hani mo pag-build, hani mo pag-start. Kasi ang result bugdo nakikita na. Kapag nakita na ni Lord ay imo nga tama na ini nga amount of strength na imo ginhatag para makita man beautiful picture. Di ba amazing? Ang pinaka-importante maaram ka nga habang ginpupokpok mo ito ng chisels na wiwiken and stone. Karag singon, tungod may daka idea nga na wiwiken na hiya, maabot it day, maabot it time, mabubuo na hiya. Pero kapag waray ka experience, nag-give up ka na. Kaya di ka man maaram nga may nangyayari na ngayon inside. Anaton ginkikita isa nangyayari outside. So gad gihapon hi Lord bugto. Nagsa-start hi Lord inside. Regardless kung nakikita mo na ito or nakikita na ibahan imo. As long as you are committed, hiton di nga purpose na ginhatag ni Lord imo. Magawas at magawas ito na imo. Remember that pursuing your purpose is a journey, not a destination. I think asyainin usa nga pinakamali naton when we want to discover our purpose. Kasi kahunan naton ang purpose, destination hiya. Nga kapag aada ka na, tapos ka na. But purpose is a journey. It's an ongoing process. It is our commitment to the process that will determine our progress. Again, it is our commitment to the process that will determine our progress. The more you get closer ka, Lord, the more na nakikilala mo ang imo sarili, ngan the more nagtitika clear ha imo ang purpose kaya ano ginihimo mo ito nga butang para haiya. And you can find peace in the knowledge that you are making a positive impact on the world around you. Let's all stand.